Thì họ avelin kahin lem kin we to ni ko hin apps khat nga se witin ye chu tu lai he mi jo sen phone I choi hin phone choi jo si tinga hong pai mo ding hin ye chu phone I man sa tiung la ep bolding ham hoya report ding ham ti ho hi ilungo adong jin ye chun tu lai he government in apps khat ahin sem do tan hi chi apps chu phone man sa hon report abol na thei ding block jong na bol thei ding ti a in hi chi apps min chu kahin sei ding he in chi tiang la asunga chu epp ki bol thei ham hi chi app ma ko na chu ti ho kahin sei ding he in he chun a hung ke jin phate ke cha na ven la nang hon phone ho na ki man sa te ngule phate ke cha chi app sa ko na chu report na ki bol thei na diwa ai lo le block na bol thei na diwa in sei di hin hi chin na dinga apoi mo ding chu hel sim wan hian lang sim tu an sim na koi ho hian lang IMEI number ko screenshot ai lo le phate ta in ki sut do win lang mun khat save place kha na ki koi diu phone aman teng le hi chu hung poi mo ding hi je tun hi chi app chu ipi ham nga veo hi te na hi chi lai hi velo chun to na mo diu hi in sanchar sathi akiti in sanchar sathi app ma ko na hi nang hon report jong na bol theu block jong na bol theu hi je chi ga hong hi te o chi ko hon na hi level le chun chi a hi mi hem hon sum le pa ya mi hem hon mi a hin lep mo wa a hi lo le nang ne hin lep kha wa ang le report na bol the na phone amang chu block jong na bol the abana nang ma mina sim I zat connection ham chi yong hin na ki check the chi tiang le na phone hi genuine hi jam hi lo ham ti yong na check the chi tiang le international call ahunga hi le report jong na bol the hi je chi nga ho hi bol the in amase pe na hi proud Milham ho report iti bolding ham ti alang pi bo ka hin vet sa ding hin ka bola ka hin vet sa lo de hi chun report suspected fraud communication la hi ga click katin chi ga click law han cha hi velaw chun hi chi a medium of suspected fraud communication kiti hin hi chilai select medium kiti hin hi chilai hi ga click law chun call ham SMS ham WhatsApp ham chi chu na selecting in ani na hi phone number hoi chi phone number a chu call hong ki bol hang nama number chu hi chi number chu na select de hi je le athum na hi suspected fraud communication detail at in hi chila hi select category at in hi chila hi ga click le han cha hi khat pen hi hoi chi pen chu ham nang KYC hi lo le payment related ham chu chu nang man hoi pen chu ham hi chi chu na ki select ding chi yo tiang le image lim chu screenshot na bola hi chi a hi upload na bol ding chi yo tiang le date le time jong na shoot ding aba na hai complaint detail cho hi chila hai detail da wan na sut lu ding sa hai na min ding na min first name last name na sut ding yo tiang la hi chila anoya box new cha hi tik mark na bol ding submit na bol ding hi je hi sum le pa ya ki na ho jo si chila ya hai report na bol the hi ani na hi hele block your stolen mobile handset ati mobile handset naman sa chu na bol the hi ga click ngi hitin ga ve hi to chi veleo chun block your lost stolen mobile handset ati in asana ki sun lai he ga click ngi ta chi veleo chun mobile number sim wana chu ip mobile number ham sim tu a chu mobile number ip ham chi chun sut lut ding tiang le sim wana chu IMEI number hi che apoi mo in IMEI sim wana na su to IMEI number chu na pe ding sim tu a IMEI number chu na pe ding hi chun IMEI number hi screenshot ikiboluwa save mun khana store ikibol de win apa mobile aman te hong poi mo ding hi chitiang le device brand at the end device brand hi ipiham na nga chu chila hi ga click law chun cha hin a brand hong maintain cho hi khat pen na nga a hi pen chun ne select de hi o he cho la lo le cha hi other khun ne select de hi chitiang le na model mobile model chu ipiham stiang le invoice cha hi upload na bolding zo tiang le next na me ding aban chu kabola ka vet sa hi lo le chun next one lang che the lo de hi chun next na so na apoi mo zo se fill up na bola submit na bolding hi je chi chu hin ten tun aban ga be ki no hite hi cha mobile lock na bol rong chu unlock rong na bol thei chi hi veleo chu unlock rong na bol thei hi in chi tiang mobile lock na bol chu a status I chan pha tam ti ho rong na check thei hi cha he report na bol teng la ID number na pe diu hin hi cha ID number chu phatis ke cha na ki se ma na check ji de hi check na bol teng la hi cha ID number hong ngai de hi to know your mobile connection at the end hi chila hi veleo chun know your mobile connection nang ma mina chu sim I zat ham ti hin check the hin chila hi ga click hi ta chi veleo chun ke ma mina hin sim hi zat hi au min hi chi sim se hi ke ya hi in hi chun ke man I yam ti a hi chi hi
kaman ta loading hi ti a hele chi box neu cha mobile number panga box neu cha umbang he tik ma ka bol ding ngai lo le nanga hi lo le not my number kun na me ding yo ting okay na me ding yo ting submit na bol ding hi ye chi nang ma mina number is that ham ti ho chu het the in chi ting le nanga hi lo ho chu not my number ti na selenga zo a ka sei banga chu na ki bol ding hi ye chi a he teng le nang man hi chin na submit chu hi chi a he track jong na bol pe the track your submitted request ki ti chi la he track na bol pe the hi ye chun a pha le teng le na mobile chu hi chi la he vele chu know your genuineness of your mobile handset tin na mobile handset chu genuine hi lo long ta ki check the hi a click mo hi te si vele chun na mobile la 15 digit IMEI number chu chi la ya he na su na submit na bol le genuine hi ham hi lo ham ti chu na het the he je zo teng submit na bol a hele na het reng thei le he genuine ha akigu lo ham genuine hi ham hello ham ti chun na che the he je un alas en beleu chun report incoming international call with Indian number ti cha international call a hong zenga a hi le report na bol the hi je chila hi ga click ngoi ten ga abia hote beleu chun select the registered phone number on which international call was received call a hong na nanga hoi chi number pe na chu call hong ham chi na selecting zo teng le Indian number display during the call Indian number na mobile display hi number chu hi chila ha na sut ki ding iti ni ham chu teng la time na pe ding country na koi ding remark chu ipiham na sut ding chiu teng la sakpe na me ting hi je iti chu in to a apps issue chu bol the atamin e ho dinga he poimo mama hi ji achu gel kho na zala hi chi video hi chom cha ka hin se me in aphai ti wa le Facebook nga na bet hi le long se nan follow nei bolin lang chu le YouTube man na bet hi ai le subscribe bol lo line hi le long se nan subscribe nei bol pin lang bell icon ko me uitin notification ko all a ko yun lang chu le share nei bol pe divin kong tabe ka ki pa chan chu he